الرئيس السابق لنادي مارسيليا باب ديوف ندوة صحفية تطرق فيها للعديد من النقاط. تفاصيل أكثر مع محمد وليد مرجاوي. رشح السنغالي باب ديوف الرئيس السابق لفريق أولمبيك مارسيليا منتخب بلاده للفوز باللقاء الذي سيجمع السنغال بالجزائر، وهذا في ندوة صحفية سبقت حفل تسليم جائزة الحذاء الذهبي الذي تنظمه يومية الخبر. كما أثنى على المنتخب الجزائري والناخب الوطني كريستيان غوركوف رغم صعوبة الحكم عن المدربين على حد تعبيره. باب ديوف ذكر أن نسبة كبيرة من اللاعبين في فرنسا، لكن بالمقابل لا نجد إفريقي في العارضة الفنية أو التقنية، وهذا راجع لعامل العنصرية في أوروبا. Le racisme est aujourd'hui un phénomène dont souffrent principalement et essentiellement les gens, en tout cas du sud, de ce qu'on appelle les gens du sud. Ce n'est pas seulement vrai en football, c'est vrai pour tout le reste. Donc le football ne saurait, je dirais, échapper. أما عن خيارات اللاعبين الإفريقيين في فرنسا، قال الرئيس السابق لمارسيليا que la plupart des joueurs ne répondent pas automatiquement à l'appel possible de la sélection de leur pays d'origine. Ces joueurs-là, la plupart du temps, espèrent, même s'ils ne le disent pas secrètement, pouvoir être sélectionnés en équipe de France. Il faut le dire. وفي سؤال حول انسحاب المغرب من تنظيم كان 2015 أشار ضيوف أن المغرب كان بإمكانه اتخاذ إجراءات وقائية من الداء بما أنها تمكنت من تنظيم كأس العالم للأندية. Souhaité a eu d'une façon assez extraordinaire lieu puisque la Coupe d'Afrique n'aura pas lieu sur leur sol, et pour la CAF, les choses sont sauves puisque malgré tout la compétition aura lieu. Je pense quand même qu'elle aura lieu avec un goût assez amer, avec des cendres un goût de cendre. ليبقى مردود اللاعب الإفريقي فوق الميدان هو الطريق الوحيد أمامه لتخطي عقبة العنصرية.